katika mfalme wetu. Izina ry'Imana yacu ishimwe. Imana yabaye mu ruhande rwacu. Mungu amelala upande wetu. Yaturinze, alituchunga, tubyutse turiho. Tumeamka tukiwa hai. Benshi baryamye ntibagiriwe amahirwe yo kuboneka. Na wengi wamelala wakubahatika kupatikana. Ubwo tubonetse rero hari n'ibyo tugomba gukora. Kwa kuwa tumepatikana, tuna hata ambao tunapaswa kufanya. Kandi twabitangiye. Tena tumeanza. Cyatumye katurinda no kugira ngo tuyiramye. Sababu alituchunga ni ili tumwabudu. Abantu bose bayiririmbiye no kuyibyinira. Watu wote muimbie na kumchezea. Nizeye ko mu gitabo cy'Uwiteka hari abantu banditse Bwana kuna kitu ameandika cha ukumbusho. Ukuvuga ko umuntu utazaja mu ijuru ni uzawuhombye. Yaani mtu ambaye kuna mbinguni mwenyewe kapata hasara. No kuza guterana gusa. Hata kuja kusanyika tu. Bifite salere. Ina mali. N'umukozi kukoresha. Na mtumishi kuhubiri. Ukavuga ngo amen. Unatukia amina. Nabyo bifite salere. No kunezererwa kuboneka mu furahia kuonekana ndani ya nyumba ya Bwana. Nabyo bifite salere. Haleluya. Imani tufashe. Mungu atusaidie. Tuhagarike neza. Atusimamishe vizuri. Tuzahurire. Ibihembo birateguwe. Malipo yametayarishwa. Iki ni igitondo cyo kwa mbere n'isibiri. Uri asubuhi ya siku ya kwanza ya juma. Aho nagize ngo tusome nimetaka tusome neno hili ndio tuza kuganira ambalo tutazungumzia kubereye Kuva. Na kitabu cha Kutoka ibice bitatu sura yake ya 3 umurongo wa 13 mstari wa 13. Ndugu Emma tusaidie kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 kuanzia mstari wa 13. Musa bazimana ati ninashika ku Bisirayeli nk'abayani Imana yabasokuruza yabantumyeko bakambaza bati yitwande nzoyishuriki. Amen. 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 Taomba. Uwiteka Mana ishobora byose. Wa milele Mungu mwenyezi, gushimiye ko waturinze. Twemereye ko rino jambo risomwa kwa sababu ruhusu hili lisomewe tukiwa mahali hapa. Buri wese uri mu presence yawe. Kila mmoja anayepatikana katika uwepo wako. Uhereze umugabane mwinshi. Aliyekuja tukati kuona. Nionyeshe kwake akuone. Ukeneye kugukoraho. Anahitaji uri Imana itaba kure. Imana iri hafi yacu. Egera bugufa bukorera. Urwaye umukene. Umunyabyaha umubabarire. Umunyantege umubere. Bino kugenderere. Kuko tubigusabye muri izina rya Yesu. Amen. Abasha kwicara. Ndaweza mkaketi. Abashitsi mwese. Wageni nyote. Kuko pastor wacu yabakiriye nanjye ndabakiriye. Kama kisi mchungaji wetu tunawapokea nami pia ninawapokea. Bakiriye mu nzu y'Imana. Tunawapokea katika nyumba ya Mungu. Tubasabiye amahoro n'umutekano. Tunaombea amani na baraka na usalama bibonerwa muri Yesu Kristo. Ndavyopatikana ndani ya Yesu Kristo. Wicare utekane, kaa utulie, umva ijambo ry'Imana. Usikie neno la Mungu. Aribwo bwa mbere ndio mara ya kwanza uteraniye hano. Unakusanyika mahali hapa. Yashobora kukugora. Binaweza kusumbua. Uko idini ryacu bitandukanye n'ayandi. Dini yetu ni tofauti na mengine. Abandi bo barya bacecetse. Wengine wanapokula wananyamaza. Twebwe oya turya na morali. Nubwo umukozi ari upresha. Japokuwa mhubiri anafundisha peke yake. Ariko yavuze ijambo tukumva nuko. Anaposema neno wese tuvugira hamwe ngo amen.
nije ningekuwa ni mimi uko kuwigishije Imana kibariko nanjye haleluya rero basi sasa urangare usizubai ahubwo lakini nubona abafrere n'abasere bishimye ndugu na dada wanafurahi nawe utega ugutwi na wewe utege sikio kugira ngo umenye nawe na wewe ujue wumve igitumye sababu byabo furaha yao imeongezeka. none turagenda buhoro Sasa tutaenda polepole nubwo tutarabafata umwanya munini japokuwa tutachukua muda mrefu ariko nabyo ntaho turihuta lakini hatutakimbia kama hari utwirutseho kuna mtu nyuma yetu, ntabwo turatinda ariko hatutakawia, lakini nagize ngo nimetaka tugende mu buryo icyo tugiye kwiga buri wese aracyumva twende kwa mwendo kwa jinsi kila ambacho tujifunza kila mmoja aelewe, ariko byose umwuka wera niwe ubigena, lakini vyote Roho Mtakatifu ni yeye anaviandaa. niwe twakiriye mwaka Yesu amekuja. igihe tuherukire Wakati tulipokuwa huko waganiriye tuti tulizungumza tukasema, ese Imana usenga urayizi? je, Mungu ne mwabudu unamjua? kugira ngo usenge yuzi Ili uabudu Mungu unayemjua. none ni bei yayo magambo twaganiriye. Sasa ni basi ya kuendelesha bali tunazungumza ati niba uyizi yitwa iyihe? basi swali ni hii, ikiwa unamjua Mungu yule nake nani? tugiye kuganira Tuzungumza cyangwa se kwiga tujifunze izina ry'Imana. jina la Mungu. Imana yo tuzi kwiriho, Mungu tunajua yupo, ku bantu basenga no ku bantu badasenga watu wanaabudu na wasioabudu wanajua Mungu yupo, kugeza igihe babonye ibintu nabo bibananiye wumva bavuze bati ibi tubiharira Imana. hadi wakati wakishindwa mambo wanasema haya tumwachie Mungu, nabo bazi ko kereke pa na wanajua mahali fulani hari ahantu hari Imana na ishobora mahali ibyananiye Mungu abantu. anayeweza vinavyoshindikana mbele ya wanadamu. Yego namenye kubizi ko Imana iriho, Ndiyo, nimetambua unajua kuwa Mungu yupo. none ubwo wabimenye yitwa Sasa kwa kumejua hayo, jina lake nani? sije niyo kugira ngo iyo usenga uyimenye nuko yitwa. Somo la leo ni hilo, yani unayemwabudu ujue hata jina lake. wenda wambaza uti Saa zingine utaseko ko pastor kunamenya izina ry'Imana ni ngombwa? sasa mchungaji, kujua jina la Mungu ni lazima, ni ngombwa cyane nguko utarimenye ntawagera mu ijuru. ni lazima sana, kwa sababu bila kulijua huwezi kwenda mbinguni. nubwo umuntu yaba yarize university Hata mtu anajifunza chuo kikuu akaza gushaka umuntu Bujumbura atazi izina rye, akija utafuta mtu Bujumbura asiyefahamu jina lake, yamubona atamwona, buriya yagera harya kwa Siyoni, atafika pale no kwa kumenya Sioni, kwa Siyoni hata kujua hata kwa Sioni. si bisabye izina, Si vinaomba jina, bisaba ngo uve Goma vinaomba utoke Goma, aho ndashikira ni kwa na Siyoni. haya tafikia panaitwa Niwibagirwa Siyoni, ukisahau Sioni unapotea. ubwo bisaba gushakira ku Ili mabeti, utafutie kwenye yani taarifa za habari, bisaba umenye izina. inabidi ujue jina. Sasa Ziko buri wese kw'iyi si najua kila mmoja hapa duniani akeneye kuzaja mu ijuru. anahitaji kwenda mbinguni. Ikibazo ni iki? Swali ni hii, Ijuru ryande? mbingu ya nani? Nyiraryo yitwa Mwenye nde? mbingu jina lake nani? kugira ngo nuhura na Gaburiyeli cyangwa Mikayeli Tena Gabrieli au Mikaeli, ariko ndi gushaka bila kile tafuta umwami wanyu mfalme yitwa. wa hapa anaitwaje? Bikumvikana nubwo waba uzi umuntu kwasa Japokuwa unajua mtu sura yake, ariko ukayoberwa izina rye, kosa kujua jina lake ubwisha ukuri ntabwo na kuonyesha ukweli, hutampata. wenda nje gushaka Emma Sasa zinakuja kumtafuta Emma, umva navuze izina sikia urashaka ngere muri vile kugira nikuza gushaka atafuta umugabo mwanaume wo mu gisagara cya Bujumbura, ni muremure, ni mrefu, ni munini, ni mnene, ntabwo ari urukara, sio mweusi sana, ni umugabo w'imibiri yombi nyine, yani wa sura mbili. ubwo abapolisi baragufunga
Polisi watakufunga. Baravangu ya suspect. Sema huyo anatia mashaka. Hari abantu, Kuna watu bari mu by'iyobokamana. wao ndani ya kumcha Mungu Bari suspect. wanaoshakiwa. Yeye gushaka kuja mu ijuru. Ndio, nataka kwenda mbinguni. Uhuru gukomera amashi yitwa. Tunapiga makofi naitwa nani? Uhuru kuririmba yitwa. Tunamwimbia naitwa nani? Uhuru gusenga yitwa. Tunaabudu jina lake nani? Izina ry'Imana. Jina la Mungu. Amen. Musa azubiteka. Musa yavuza Bwana, Abisirayeli ndabazi. wana wa Israeli na wajua. Abafurere n'abantu Wandugu ni watu ambao wanauliza sana. ntabwo wapfa kuza Huwezi kuja kuwaletea. Hapana. bagomba kukicoza bakamenya Wanapaswa kuchunguza wajue hata ukweli. bameze nk'abigishwa b'Iberoya. Kama wanafunzi wa Beroya. Niyo mpamvu ubona kuyobora abafurere bitaruhije. Kuongoza wa ndugu sio vyepesi. Batupuresha ibisanzwe biri muri twebwe. Wanatuhubiri kutanua ndani yetu. Batwereka iverite Wakituonyesha ukweli. tukaba tubaye inshuti. Uwabihengekaho Wakigeuza kidogo. ubwo biba byananiranye. Hapo vinashindikana kabisa. None Sasa jewe turabonanye, mimi tumeonana. mbaye konvenki Nimehakikishwa uko kameme kwa sababu kubona inkoni ihindutse inzoka kuona fimbo imegeuka nyoka bikoze nikivifanya nubwo umuntu yaba agiye kumfata nabi nkahindura inzoka akabona inzoka yawe akigeuza nyoka, akiona nyoka atakimbia. ariko saba frere Lakini sawa ndugu, nabo ndabayentumire n'ibitangaza nawe tawatisha miujiza. ugira ngo nubwo wazura umupfu Unafika utoke mfu umufrere ndugu, ariko ukizera ko Imana zaba ari kwa Mungu ni watatu, uzi umufrere yahagarara lakini mtakashimama ntawe wakwira umwenda imiti senye abafrere ndabazi wa ndugu na wafahamu. nibambaza Wakiniuliza ntabwo tukurwanije, ntabwo twanze ko wahuye n'Imana, hatukupiganisha, hatukukataa kukutana na Mungu. iyo Mana yitwa Lakini Mungu yule jina lake nani? yakubwiye ngo yihe Jina lake nani? senyera ati Bwana wabwira akasema ati waambie ndiho mimi niko, nduwo mimi ni huyo. abantumyeho. Mimi niko amenituma kwenu. Musa ati barambaza ibibazo nange kubisubiza. Musa akasema watuuliza maswali, Nuwo uhe ni huyo. niwe inde Niko nani? senyera tumva Bwana akasema ndi kubona mu mutima gwawe ufite mashaka, naona moyoni mwako kuna ubabwire ngo waambie Uwiteka Imana Bwana Mungu ya Aburahamu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo niyo mwabona ariko izina lakini jina wanze kuri wamekataa kulitaja. reka ngende ariko Hata leo lakini umekataa kutaja jina lako. aho tugeze naho hasome Na tumefika wakasome na nabwo wewe. ko twagenda buhoro buhoro Bila polepole. some itangiriro Tusome Mwanzo 32 32 20 mstari wa 29 wongezeho ni Yakobo. nafikia Yakobo. Ikibazo Swali Musa ahuye nacyo tutakutana nayo abajije alipouliza nicyo na Yakobo abajije. Jina Yakobo imeuliza 29 mstari 32 mstari wa 29. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarira. Aramubaza atumbari nziki izina ryanje, amuhezagirira aho hantu. Simwumva ko bihuye. Nasikia liko sawa na Musa Musa. atariko nibambaza ndavuga ngo Musa anasema kiniulize kasema jina lako nani? Yakobo nawe Yakobo nani? arwanye na marayika ijoro ryose. Akapigana usiku kucha. Yakobo atarika ndarwana n'umugabo ijoro ryose. Nipigana mtu usiku. Nimbwira abafurere ngo narwanye ijoro ryose. Nipigana usiku kucha. Bakambaza ngo warwanye nawe yitwa nani? Buriya ndabasubiza. Tawajibu namna gani? Ndati Mwingine akasema umbariza iki zina ryanjye jina langu. ko riteye ubwoba. Wanatisha. Tuje kwa Manoa. Twende kwa Manoa. Abacamanza Waamuzi 13 Manoa 14 mstari wa 17. Waamuzi 13 13 17
Mstari Ni kibazo kimwe. 17. Swali moja, maze Manoa abazungu marayika w'Uhoraho ati witwa nde? Kugira ngo ibyo wavuze n'ibyashika tuze tugushemagize. Amusubiza mu mutima. Akamujibu namna gani? Uwo marayika w'Uhoraho aramwishura ati mbarizi iki izina ryanje ko ari izina ritangaje. Ko ni izina ritangaje. Iryo zina ukurishaka Ritafia nini? Ararimubwiye. Alimwambia jina. Mose bamubwiye iryo zina. Musa alimwambia jina. Yakobo kumubwira iryo zina. Yakobo kumwambia jina. Upfikiri zina fata umugisha utani. Unatafutia ni jina. Chukua baraka nenda zako. Umugisha ariko izina. Akabarikiwa lakini jina hakulipewa. Mukamana wa byagenze bite? Mukamana wa bikuwaje? Ari mu murima katika shamba. Burya aho uba uri hose. Popote kunapokuwa. Imani irahazi. Mungu anapajua. N'ibyo ukora. Na matendo. Na hanya wiri. Na mahali umeshinda. N'ibyo udandaza. Kufanya biashara. Senyera arabizi. Bwana anavijua. Mukamanoa yarari mu murima. Alikuwa ndani ya shamba. Burya marayika ubwo yageze mu rugo. Marayika yafika nyumbani. Ati umugore ubwo mubuze hano kamushakire mu murima we. Mwanamke alikuwa alitafutia shambani. Amusanze mu murima. Akamkuta kule shambani. Ati wa mugore. Akasema sikia mwanamke. Wirinde ibishindisha. Jichunge ya bishindisha. Ya kuleva. Hanyuma n'ibintu bihumanye ntubirye. Na vitu vya uchafu sivile. Ugiye kubyara. Utazaa. Zabyara umwana muzamwita Samusoni. Utazaa mtoto. Wibwire n'umugabo wawe. Azaba umunaziri. Watu kanaziri. Umugore arataha. Mwanamke akaenda. Ageze mu rugo. Akafika nyumbani. Umutware hari umugabo nabonye mu murima. Ambwiye ngo tuzabyara. Kandi umwana w'ubuhungu tuzamwogoshe. Kandi twirinde kunywa inzoga. Mani wabaza umugore. Yakubwiye ngo yitwa nde? Alikwambia anaitwa nani? Ati nje ntazi na namubajije. Kumuuliza jina. Yakuhaye simu nimero ya telefone. Alikupa namba ya simu. Wewe hauna hiyo sana. Sikumuomba. Nasi yakubwiye ngaturutse. Unataka kutoka wapi? Sikumuuliza. Buriya Manoa yavuze. Manoa isema. Mundara abagore. Nini ni wanawake? Umuntu yakubwira amagambo nk'ayo. Ushindwa hata kumuuliza hata nakaa wapi. Dosuburu kumbwira. Sasa unanieleza mambo gani? Turamushakira he? Tumtafutie wapi? Nasi wabonye ari umuntu umeze. Umuntu ni mtu wa namna gani? Mugore ati ko nabonye ameze nk'umukozi sindabizi. Kama mtumishi sijui. Manoa ati uretse ko. Manoa akasema Mungu niba atari demo yabonanye n'umugore wawe. Ikiwa sio pepo ameona mke wangu. Akaba ari marayika. Yazanye ubutumwa buvuye iwawe. Kwako. Amen. Ongera umwohereze. Mtume tena. Ibyo udasobanukiwe. Urabibwira Senyera. Ni ngombwa arabikora. Umugore asubiye mu murima. Mwanamke kurudi shambani. Ahandi marayika yarahagaze. Pale marayika alipokuwa asangana nahagaze. Akakutanga na shimama. Wa mugore we byabindi wabibwiye umugabo wawe. Mwanamke mambo yayo mwambie mume wako. Nakubwiye. Nilikwambia. Umugore ati mbabarira. Mwanamke amesamana. Na mugabo ntamukira mubwiye ngo wa mugabo yongeye kuza. Mwanamke sinambona. Namubwiye tena magambo yo kubyara oya mbabarira kuzambana. Ihangane. Vumilia. Ngiye gushikira umugabo wawe. Nenda kumwita mume wangu. Reka tugende. Ubundi hari ahandi marayika yararashe. Marayika yuko amekwenda wapi? Fataraja guhinga, fataraja gucuruza, fataraja gukora iki? Fataraja mu mademarishe. Mbona atenda kufanya biashara? Nta mwana afite bo bakajya kushuri. Hana mtoto de shuleni. Marayika tugende. Marayika tutinenda. Ibaze kuva mu murima toka shambani. Ndi kugira ngo nataka foroma abafurere n'abasere. Watuno wajade no wasere. Imani usenga. Mungu na maabudu. Uyisenge na uhakika. Haleluya. Umugore aragiye. Mwanamke anakwenda. Kandi we yari marayika w'Uwiteka. Kandi marayika wa Bwana. Iyo Biblia ivuze ko marayika w'Uwiteka. Marayika wa Bwana. Ni Uwiteka. Amusize mu murima. Amwata shambani. Arirutse. Anakimbia. Agiye mu rugo. Na nyumbani. Asanze y'umugabo. Akuta mume wake. Mutwara. Mume wake. Wa mugabo aragaruka. Vile bora amerudia. Na ni wa wundi. Yule. Niwe. Ni yule. Ahubwo yaratangiye kumbwira byawe. Nataka nume ya mambo yale. Yamubwiye ngo ya. Mwambie hapana. Kaza n'umugabo. Acha mume wangu. Tune bino tugeze. Njoo twende. Manoa ati. Manoa akasema. Buriya agomba kuba yarateguye n'amasitasiyo. Yapasha kuwa ametayarisha hata mistari.
agiye ari kwiruka amenakimbia turasanga atagiye kwe aragenda ataenda Manoa yagiye kuza Manoa kuja malaika tu lazima sikia mugore wawe nakubwiye mke wako nilimwambia muzabyara utazaa umwana mtoto muzamwogoshe timukore urukubyumva nabisikia ndikubyumva ndio nabisikia bati kandi nanjye nikamubaza izina rye sipamuza jina lake uyu mugore ntawe ndamukira mwanamke sitamponi none sasa witwa nde nako nani kugira ngo ili ibyo nibisohora bikitimia tuzaguhigura tukuhimidi niho twasomye rero tumesoma sasa malaika muri kumbariza ikizina ryanjye ko ni izina ritangaje izina riteye ubwoba kutisha bana batuye umuntu basimati mtu huyu sinongere waje kubaza izina aleka tanda mubaza hatu ulizwa jina ni uza nakaa wapi izina niyo nari ndahera muri mjanzia jina wenda nibyo nimero bikaza nyuma namba ya simu yaje baadaye sasa none sasa waba ushaka uko kurya ntabwo watafutia chakula utachukua kidogo malaika w'Uwiteka toyajewe sindya ariko ari igitambo cyo gutanga Uwiteka kama ni dhabihu kumtolea Bwana mano watu kanyarukire mu acha nikimbie nyumbani malaika akasigaye yeye akabaki pale asubiye mu rugo amerudi nyumbani fashihene achukua mbuzi akachinja aratetse akapika isupu mchuzi arazanya akaleta malaika na akiko pale none wafungura sasa uli malaika ati simaeti imenekuru rutani mwaga cha mama huyu iby'Imana kubishobora usitemo uyu wayo mambo yanayoweza tushe mugenge bakubwiye ngo mena kurutani mena kurutani kuvuge ngo usisame wa rutara bijya unduhirije iki ona usafiri unanichosea mena kurutani nenda kwenye mwanga abimenye kurutani malaika ababitunze inkoni abahuye mu muriro mano wari kureba abone malaika agiye mu muriro arazamuka kurya sasa muje murarwanira guhora imbere z'Uwiteka kuko umugore kwa mwanamke yari yateranye kabiri alikuwa usika mara pili ejo yateranye jana na musanyika na none arateranye mano wowe yari yateranye ubwa mbere kwanza ibitangaza bikorwa ariko bwa mbere kwanza na kusanyika abaratitiye akatetemeka ayiwe tunakufa basi madam mke wangu turapfuye tunakufa basi tunaangalia mutwaro wayiki na wewe kwanina pana mwebwe abagore muzi mwanamke unajua nini tuzi ko nta muntu ubona mtu anaona sura ya Mungu burya twari turi kuvuga utazungumza naye ni Imana amaso yacu abona Mungu turapfa utakufa umugore atariko lakini kabisa ubona ndi umugore hata kama ni mwanamke turapfa utakufa ndetse tena ko turapfa bakatubwira ngo tuzabya sasa utakufa abapfuye barabyara waliokufa wanazaa mutware humura wangu tulia iyo tubona gupfa iyo tubona gupfa kibatutera kiriba izina bararimenye jina umelijua barimenye wamelijua dukomeze tuendelee Yohana nawe ku kirwa cy'Ipatiro Yohana kwenye kisima cha Patimo somera ibyashiwe 19 somea Ufunuo sura ya 19 umurongo wa 12 mstari wa 12 sura 19 mstari wa 12 inyonga ziwe ni mbera z'umuriro no mutwe yambaye imigara myinshi
kandi izina ryanditswe nta urizi atari we wenyene. Amen. Izina ryanditswe nta n'umuntu ubizi uretse wewe. Kwa yeye peke yake. Murukumva iryo zina ko rikomeje kubiba. Ndio kwa siri. Na n'uyu munsi hata leo umuntu kukwereka ko ibyo ari kuvuga ari ukuri. Tukoeshe kwamba Bwana anasema ni ya kweli. Nisitaba monde nibo nkunze kubyumva. Na zaidi wa magano onodeke. Izina ry'Imana. Onodeke. Izina ry'Imana. N'abarundi biko bavamo mu izina ry'Imana. Ubwo rero bavuze ngo onodeke izina ry'Imana basi. Imana tunzi ko abantu bazakinisha izina ryo watu watachezesha jina langu. Kambyandike no mu mategeko. Acha nivyandike katika sheria. Kuva 20:4. Kutoka 20 mstari wake wa 7. Kutoka 20 mstari wake wa 7. Ntugapfe kuvuga izina ryanje jewe Imana yawe kuby'umusabusa kuko uko warivuga ku musabusa jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Amen. Ntukavugira ubusa, usitajimbure izina ry'Uwiteka Imana yawe na Bwana Mungu wako. Aryanditse no mu mategeko. Ameliandika katika sheria. Burya izina rirakomeye. Jina ni kubwa sana. Iyo barimenye ni revelation. Haleluya. Haleluya. Yesu abaraje. Yesu akaja. Yesu aje. Yesu alipokuja nabo baratanga. Nayo wakaanza. Yesu akasema. Ahamagaye abigishwa. Akawaita wanafunzi wake. Abigishwa be baramubwira. Wanafunzi wake wakamwambia. Yohana burya. Sasa Yohana. Hari umupasitoro witwa Yohana. Ulikuwa mchungaji anaitwa Yohana. Yigishije abigishwa be gusenga. Alifundisha wanafunzi wake kuomba. None nawe ukukoreshe tukanezerwa twigishe gusenga. Sasa unahubiri na tufurahi. Tufundishe kuomba. Ariko aho lakini pale mpageze kuko harabigi subizo cya Matayo 29 na jibu ya Matayo 29 aho Yesu avuga bali Yesu anasema nahawe ubutwari bwose nimepewa mamlaka yo mw'ijuru no mw'isi mbinguni na duniani. Nimugende muje mu mahanga yose, nendeni katika mataifa yote, mwigishe icyaremwe cyose ubutumwa bwiza, kila kiumbe injili, uwizera yotaamini mumubatize mw'izina katika njia ya Data wa twese sote n'iry'Umwana na Mwana n'iry'Umwuka na Roho Mtakatifu. Mbabazi niwaulize iryo zina Yesu ararifuza. Jina hilo Yesu ameitaja ni izina rya Data murabatiza, ni jina la Baba mtabatiza. Mubaririze Data, muulize Baba yitwa jina la Baba. Iryo zina Data yitwa ariryo mubatiza mu mubaririze Umwana, muulize mtoto yitwa nde, anaitwa izina Umwana yitwa abariryo mubatiza amabanga. Hanyuma rero kisha sasa cyo twapfuye n'amadini tumefina mazehebu aho kujya gushaka izina kwa tafuta jina basubira mu byo Yesu yavuze, wakarudia ndani maneno yale yale. yabasabye gusubiramo, yabasabye gushaka izina bakaribatiza. Amewaomba urudie ndani au ameomba wapatize katika jina lile? Oya, twese muri abagabo basubirije yote ni wanaume wanakuwa kwa akili. Data nize Baba ni jina. buno mwana ataazimiye Hapa mtoto akipotea nubwo yagera kuri radio atafike kwenye redio, abanyamakuru bakamubaza, watangazaji wa habari wamuulize witwa nde? unaitwa nani? Nitwa Umwana. Naitwa Mwana. Mtoto isko yitwa nde? baba yako aitwa nani? Yitwa Data. Anaitwa Baba. Bose baba ngego kimara we Wewe ni mtoto. dore kimara cy'umwana. Ona kikimbu cha mtoto. Bisaba ngo avuga izina rya Inabidi ataje jina la baba. niba Munyabujumba Kama ni kwa Bujumbura baramubona watampata kuko yavuze izina. kwa metaja jina.
Yesu yababwiye ngo mugende. Igisubizo rero nacyo ni iki? Jibu ni ya wapi? Nitwirirwe mu mpaka dore ko twazitinzemo n'abanyamadini. Igisubizo kiraha. Tumeshinda kwa katika twigishe gusenga. Jibu ni kwa hapa. Tufundishe kuomba. Yohana nawe yigisha Yesu atumva rero. Sikia sasa. Nimusenga muvuge mutakapoomba seme. Bavuga ngo data nizi. Sasa kibaba ni jibu. Uko Yesu abigishe. Yesu mafuta kuomba. Nimusenga muvuge semeni. Data wa twese uri mu ijuru. Izina ryawe ufite urupapuro na karatasi. Wavuga ngo ngewe mfite urupapuro mimi na karatasi rumpesha kazi, itanipatia kazi. Bakabura sinyatiri wakose pale saini, bakabura izina ry'uwatanze jina lembe pale karatasi. Mbega uko abapolisi baragufunga, abapolisi baragufunga. Biriya ni bya magendo, ibyo ni by'amanyanga. Niyo mpamvu n'Imana nayo bisaba ngo hamenyekane izina ryayo. Haleluya. Niyo mpamvu ubona siku oya taragera kuri Pentecote, sijafika kule Pentecote, intumwa mitume wakasema ni Yesu atabivuze. Ni Yesu alivisema. Luka 20 Luka 24 mstari wa 47. Tugende ku Luka 24 mstari wa 47. Turaba turikuyeho tutoka ndani tukani wani Yesu. Awani Yesu. Kandi kandi yukwihangana no guharira ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ry'iwe amahanga yose uhereye i Yerusalemu. Nimugende mukoresha abantu, ngende mumbiri watu mubabwire mwambie kwihana no kubabarirwa ibyaha bigomba gukoreshwa abantu, ko bigomba gukorwa mu izina lake. Niwihana mu izina rindi ngo Bikira Mariya ngo dusabire imbabazi ku mwana wawe Yesu, taraziguha. Bikira Mariya tuombe msamaha kwa mtoto wako Yesu, hata kupatia msamaha. Kandi bihereye Yerusalemu bigere ni Bujumbura mpaka Bujumbura, bari kubwiriza ko abantu bihana ibyaha bigomba kubwirwa abantu, kuambia watu mu izina katika jina lake. Petro akasema reka nshobore kuvuga, acha nibiseme, nshobore kuvuga, acha nibiseme waziwazi. Izina ryakomeje kuhishwa, tumemeje kufichwa. Yesu nyamara ababwiye ba Petro, mwebwe murahirwa, ninyi amaso yanyu ibyo abahanuzi bifuje kureba, izina Mose yifuje kumenya, izina Yakobo yifuje kono mwiki gitondo abandi bumvisha bumvisha ibyo bigenda wamesikia wakasema wafanyaje. kabiri 2:37 bumvise ibyo ibicariko vitu gani? Lakini predikasiyo bumvisha ijambo ry'Imana, ntabwo ari imigani oya, bumvisha parole ibacumita mu bice. Iyo uri umwana w'Imana wumva ijambo rigacumita mu bice. Haleluya. Bumvisha ibyo bibacumita mu bice. Babaza Petro mitume wengine. Nikukubaza, nakuuliza, abantu bari kwishyiraho umuyuwayi nibo babashije, watu wanafanya uchuaji ndio wameuliza. Wameuliza aje ma Petro babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data
mbega tugire dute? ariko mu iki gitondo nta muntu wabaza ngo none mwabakozi b'Imana, lakini asubuhi alafu mtaruza hesabu watumishi wa Mungu sina ngo mutari mwari vuga ariko nimurangiza kurivuga mutubwize tufanye nini, tukaiki tufanye nini, tugire dute? arabishura mu Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Maje muri abashitsi ko Mje mko wageni wangapi? none ko turi 20 Watu kwa 20. umwe Kila mmoja. tarubatizo kwa mwese Hakuna ubatizo wa jumla. burumwe wese Kila mmoja abatizwa mu izina rya Yesu Kristo abone kubabarirwa ibyaha. Haleluya. Urukumva kw'iryo jambo riguye muri rya rindi rya Yesu Na mukeni mjadila Yesu. ati kwihana no kubabarirwa ibyaha bibwirwa abantu mu izina rye. Ati nimwihane umwe wese muri mwe abatizwa mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa niba twe twaririmba tuti tunaimba onjewe narachunguwe onjewe narababariwe uko nihanye nkabatizwa mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo wihanye ukabatizwa mu izina rye ibyaha byawe bahita babibabarira. Ngo kandi tena nta kuvuga ngo uramanza waje mu byumba by'amahombi ngoje kwanza uingie kwa maombi bamanze bagukubita ku bisika wakutingisha kugonge kwenye kibambazi no kukucundacunda kukutingisa ubone kwakira umwuka wera. Kwakira umwuka wera ni otomatiki, nta mahera bisaba. Ni wihana ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo nawe urakira impano y'Imana. Iyi mpano kipawa hiki soma somea hapo chini. Nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mwemu yera. Abashitsi batugendere Twaje gutembelea wakenera kubatizwa mu babarirwa ibyaha byawe hautaji kubatizwa usamehewe dhambi zako. sinshaka. None se mugenzi wanjye kuzapfa Sasa rafiki utakufa, uzanga no gupfa utakataa atakufa. hano aho bavuga ngo sinshaka kubatiza Unasema sitaki kubatizwa. none no gupfa uzavuga ngo sinshaka. Unasema sitaki kufa. dukomeze rero Tuendeleza. Petero izina yarivuze Eti jina umenitaja. uburya riri ku mugaragaro Hivi leo iryo zina ry'Imana na Mungu hilo. ni izina rya Yesu Kristo. Ibihumbi bitatu 3,000. hari Bibiliya y'Abagatolika Na Biblia wa Katolika ntabwo nashobora kuyigendana bivuyemo zino zine. siwezi kutembea nao. Ni kikubwa ni kama hizi nne. Urupapuro rwayo Ni karatasi yake. rw'ibihumbi 2020 Yani karatasi namba 2020. bari gusobanura hano dusoma Wanatafsiri wanajaribu kuelewesha kwa tumesoma na kusema hivi. Wakristo umutwe w'amagambo Kitu cha neno Wakristo wa kwanza wakibatizwa. Abakristo ba mbere na mbere babatizwa. Ni ukuvuga ngo niba ushaka Abakristo ba mbere, Yaani tunataka Wakristo wa kwanza. n'Abagatolika bari kuvuga Wakatolika wanasema aba mbere babatijwe bitwa Abakristo Wakristo wa kwanza ni ibihumbi bitatu. ni wale 3,000. Nagize ngo nawe nkubwire niba utarabatizwa mu izina rya Yesu Kristo amasaha nayo. Haleluya. Eko bari kuvuga bati Chini wanasema hivi. katika Biblia kote Muri Biblia hose hakuna ubatizo mwingine na wundi ubatizo yenye watu walibatizwa ndani abantu babatijwe ni jina la Yesu ni Kristo. Eklezia Iliweka ubatizo katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, yashinze ibatisimu mu izina rya
kusudi itofautishiane na madhehebu zingine, kugira ngo bitandukane n'andi madini. Lakini mwanzo kote walikuhereye mbere hose Wakristo walibatiziwa ndani ya jina la Yesu. Urabisanga muri ya Bibiliya nini yabo Biblia kubwa kile kubwa inaitwa Biblia yenyewe. Ayo magambo mvuzo urabisanga utafuta pale. Niryo zina rero twabatijwe tubatizwa ndani twaraheze mu madini tubishana mazehebu tutazi izina ry'Imana tujira la Mungu bapfa kurivuga gusa wasema tu ariko igihe Imana yaturungikiye umuhanuzi William Mario Branham ibyo madini gari garatabye mambo mazehebu abashize ku mugaragaro abana b'ijambo rero n'abasere n'abafere kuye mu madini jina sasa ngiye kurangiza mukaya nimalize kujambo kidogo nibyo turiho ndio tunazungumzia iri zina rimeze jina hili ni jina gani ese ryubahwa ibujumbura gusa je na heshimiwa Bujumbura tu eske mwijuru je mbinguni na habarazimishwe kuri heshima nibategekwa kujuba kugira ngo umenye ko nurikinisha ujue utakapolichezesha Imana izagukanura Mungu atakupiga. Na Salomo yavuze Sulemani peke yake alisema nubatse inzu nimejenga uzambaze izina ry'Uwiteka wese ita jina la Bwana ni uzakizwa yataokoka. Haleluya Petero nawe yongera akaandika akasema mu by'ukuri kwa kweli tawunda gakiza kabonerwa hakuna mwingine kuko ntarindi zina kwa kuwa hagiye abafere n'abasere bateranye ntarindi zina izina ririmo imbaraga izina ribabarira ibyaha izina ribonerwamo agakiza izina rya Yesu Kristo. Haleluya abafere twese inyuma z'izina rya Yesu Kristo. Msana wapenda na Wafilipi ni Wafilipi ntabwo nava kushereza kutoka bibarani bila kusoma pale kandi muri kwibuka ko nacyagi kwa wakati ule uyu murongo twawusoma ndawukunda ninaupenda lakini nagize ngo muri iki cyumweru katika Jumapili hii nabo gutubera umurongo w'iki cyumweru wewe pia mstari wa Jumapili hii niyo mpamvu ntawusomye kwa kusoma hapo mwanzoni ni umurongo ngunda tunayependa uriya mu rukumbere ko wawusoma tukawujya usome tusikie na Wafilipi bice bibiri Wafilipi sura ya pili badusomere bahereye kuanzia mstari wa 5 mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu uwo nawe rasa naho asanganywe ishusho y'Imana niyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu. Endelea baadaye. Huyo nubwo yari afite kamero k'Imana japokuwa alikuwa na natire ya Mungu alikuwa na natire ya Mungu ati ningomeza kugundira akasema niendelea kubishimama simfite abantu sina watu zazana ngo bature mu ijuru taleta wakanira simfite abantu sina watu bazajya kwibi byiza nateguye watakula mema ndetayarisha umuntu kwiratanga rakomeye kama tukisifati ni watari hamuntu wari wargiwe nakula mtasha kula kwani kuvuga ngo uryaga neza tunakula vizuri ni wowe n'umugore wawe wewe na mke wako n'umwana na mtoto uzavuga inkuru sini ndatapata habari nje aho mabisaba ngo inabidi zana umutari wa Mungu ruta kunyosha nyumba hiyo naye ndiye akirwa neza akipokelewa vizuri asema kabisa badezile nipokea vizuri badezile nipokea mutaza kumureba mu nzira mkimuna tunji yangu ugeziwe
gayo yamepotelea. Imana Ni Mungu mwijuru mbinguni, ivuye mwijuru ametoka mbinguni ije gutura mwijuru kaa duniani, barayoberwa wakakosa kumjua, barayoberwa wakakosa kumjua. bumvishe iri kuvuga ngo Nasikia nasema eti Petro uziko shonje nacyo inaja bagaruke bavuge ngo arudi kusema eti uri gutaka inzara ni Imana. yule leo anasema sikia njaa ni Mungu. Araza rero Biblia ivuga ngo Biblia inasema nuko yiyambura icyubahiro basi akavua utukufu wake, yisiga ubusa, akajifanya wa bure, kostime y'ubumana yani vazi la uungu arayiyambura, akajivua, yambara umubiri, kavaa mwili, ukaje gushaka abanyamubiri, sababu anakuja kutafuta. haleluya, iya kambara umubiri, Asingelivaa mwili, siyashaka kumbona, hata niona, siyashaka kukubona. hata kupata. Urugero, Mfano, ufite ihene, kuna mbuzi, uvuga ngo ni ihene, ati ni mbuzi, okay, vizuri. ikintu umurunga irirutse, Unakata kamba inakimbia, kuja kuyishaka unakuitafuta, bisaba ngo ugende utitwa umuntu, inabidi uende na bila kuitwa mtu. nugenda witwa umuntu Ukienda itwa mtu ahora yiba, hautapata mbuzi. ugenda uko ngo hene uri he, Ati mbuzi uko wapi? hene Mbuzi hene yanjye y'umukara uri he, nyeusi uko wapi? ese iyo hene urayibona? Mbuzi ipata, Bisaba ngo inabidi icyubahiro cyawe cy'ubu muntu uko kwa mtu. kisige mu rugo, nawe bwite uze nawe wihindure ihene. Haleluya, nugera mu myumbati uba ihene nawe uhamagara Mbuzi uite ihene nayo yumve isikie mwene wayo mwene yiritabye niho naho urayibona. Ubwino bw'Imana kubaza Imana yambara umuheri ikabanwa bw'isi igahabwa ubwiza abasore n'abasore igakuririmba urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana n'urugo Imana kwambara umubiri. Haleluya, ubwo niko byagenze, yisiga ubusa kajiacha bure, iraza akaja akaonekana duniani, iragenda irasoza akatembea akapata njaa, yicisha bugufi akanyenyekea kugeza igihe mpaka wakati yemeye gupfa urupfu rw'abantu. alikubali kufa kifo cha wezi. Urupfu, Kifo ibivume bigomba gupfa, wanaolaaniwa wanapaswa urupfu rwo ku musaraba kifo cha msalabani, aremera akakubali kugira ngo nje nawe ili mimi na wewe tuboneke. tupate. Haleluya, twese twari abanyabyaha. Kwenye dhambi Ndi kubabaza, na waulize, hari umunyabyaha warengera undi kuna mwenye dhambi atasaidia mwenzake? kuna mwenye dhambi anaweza kusaidia makuokoa mwenzie? Ndi kubabaza, Na wauliza ku bariyeri bari kubaza akarangamuntu, wanauliza kitambulisho, ale muduze uburangamuntu, pandisheni vitambulisho juu. utakafite Kama huna roho sigara, wewe baki hapa. none nawe waba utakafite Sasa unakuwa hauna, ukagenda imbere za polisi, mbele ya polisi, ngo nje kuvuganira uyu muntu na kuja kutetea mtu huyu. yasize iki? Ni kwa sababu gani? Ndi kumva ngo mwamufatiye akarangamuntu kamatia kitambulisho akawe kubuho kari wewe ndio unataka kutoa ati nanjye ko ntabwo niko na sina. ese koko Je, kabisa byagenda bite? litakuaje? Nta wundi muntu wagomba kuturengera, Sasa kututetea nta wundi muntu wagomba kuducungura. Yasabye intama itagira inenge, Yesu Kristo aritanga kugira ngo bapfe twebwe tubeho. Arege warakoze.
tayari sasa. Sawa na hiba Sitapasahau. Amen. Ariko yisiga ubusa yagira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu. Kandi abonetse afite ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru. Haleluya! Icyo gihe amanutse kugeza ku rupfu, Imana nayo iramutuza akampandisha imushyira hejuru, imuhereza iki? akampa nini? Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha rya zina. Haleluya! Amazina y'abantu barayaririmba bapfa bakatibangana, ariko izina rya Yesu bahora barivuga. Haleluya! Yaramamaye aho Yesu ageze hose, no gukura ingofero no mw'iki gitondo izina ryawe kurikira. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengera amazina yose, kugira ngo amavi yose ati kubera iki? kwa sababu bamuhaye isi walimpa jina riruta amazina yose. Ni ukuvuga ngo maana yake umuntu apfukamira umurusa, anapigia magoti ana mkubwa wake. niko no mu gisirikare biri Katika jeshi niko vile ukurusha ipete wese anakubita pete unampigia ati none eti sasa bamuhaye isi walimpa jina riruta amazina yose, yajana jina leo kugira ngo ili amavi kila goti yose yose yote signifie maana yake sans exception kugira ngo amavi yose kandi ukumvira kumwe kuvuyemo bila goti atamoja kugira ngo amavi yose ndabigenze kugira ngo amavi yose azapfukame. haleluya Ni izina rya Yesu apigwe. izina rya Yesu ni bande bemeye amavi yabo Magoti yose apigwe. izina rya Yesu amavi Magoti nubwo bavuze ngo yose acha umesema yote. abamarayika nabo Na malaika nao watapiga magoti. nabo nzi bafite amavi Inatole magoti kuko ni imyuka ikorera Imana isa n'abagabo, kwa kuwa ni roho asa n'umugabo ya utagira sura ya mwanaume. Asikuwa mwanaume bila kuwa na goti. somera hepfo numve n'abamarayika nabo Malaika nao niba nao barapfukama, watapiga magoti. niba abamarayika barapfukama, Kama ndio napiga magoti. abasivile bateranye none Wasifia kusika leo. nutapfukama kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu. Arayibyo mwijuru wanaanza kugira ngo amavi yose magoti yote apfukame mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu. arayibyo mu ijuru. Arayibyo mwijuru ya mbinguni. Ndikubaza, Nauliza, na data wa twese bakwigishije mu madini na baba wetu amevuka mazee ko ndababaye mu ijuru
Halewa kuri 24 wazeshima hari ingabo zo mu ijuru ndajesha mbinguni bose bari mu ijuru wote mbinguni bachumba ngo Yesu arashuka mu ijuru turabarangije ari ayinde mu ijuru nariya nabo na wao tukivuga ngo Yesu ariko Yesu gendera waramamaye abifuzimu bo barabasanga wakuzimu watabaki ubwo bapfuye ntabarafuka walikufuata mtamadoti somera no hisemo sikie alaibyo mwijuru alaibyo kwisi naibyo kuzimu n'abapfuye bakabona ariko bugasire bw'amavi bukaba bunariho iwacu hari imitsindo barike barahirinda ku kanini iwacu hari imitsindo atari bwa bundi abarundi n'abakongomani simba uvamisha amen umvise iby'izina rya Yesu Kristo babwishe yo ntari kuba narabatiza sauti kwa kuita watu nitabatizwa muri jina la Yesu Kristo ifuza kwiha na kubatizwa muri jina hilo ashiki kama chote mkono wake juu ninde nani wakora ni hano tunakusanyika mahali hapa karabatizwa muri jina la Yesu Kristo agomba kwiha agomba kakisa hili ndio jina la mama Yesu Kristo ashiki kama chote mkono wake juu imani kuweza kile ashimani Mugoba wigize maimani hata tumejifanya maimai roho ukiryo zina likomeye jina ni kubwa iruta ayandi mazina majina mengine yote uruwima Mungu ukaba wumvise iryo zina ukaba utarabatizwa n'izina rya Yesu Kristo ukaba utarihana muri iryo zina kubatizwa
Tuseme kibaye unakipamo. Fata ingingo, Amua wihane, tubu ubatizwe muri iryo zina. Niba utayandi mazina, niba uhari, niwihagarare gusa. shimamye. Nawe nuhaguruke. Nawe shimama. Abaririmbyi mushyiremo akaririmbo. Tuletee wimbo. Mushyiremo akaririmbo. Tukurudishe kwa wimbo. Ngo baraciyumvira. Bagaye unafikiria kidogo. Haguruke, shimame. Au niache. Hari n'igihe ijwi riza no mu mutima wawe. Ubune. Sasa hii. Ari ukivyumva. Unasikia. Utarabaza papa na mama. Utarabaza umugabo wawe. Yesu aruta umugabo wawe. Yesu aruta papa wawe na mama wawe. Fata ingingo. Yesu ari Yesu. Ya wote hao. Mugihe abaririmbyi baba bariko baririmba kakaririmba. Na wewe urahaguruka. Abandi akakaririmbo kariko kararirimba. Uciye bugufi imbere y'Imana. N'uyu wafashe ingingo wahagaze yifuza kwihana no kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo, aca asahani imbere, ushyire amaboko y'Imana, arihane mu izina rya Yesu Kristo, abone umubatizo mu izina ry'umubatizo rya Yesu Kristo. N'uyu ukomana z'umutima ihari ryawe, niba wumvise ijwi ry'Imana, iri jambo ry'Imana ryagukoze, tubwira abaririmbyi ariko baririmba kakaririmbo, sabuhoro buto, hari imbere, hari ingozina. Ndabona n'undi musore hano. Uyu musore afashe ingingo yo kwihana ibyaha byinshi no kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Nawe usigaye hariya, rindiriye igihe, wowe utarihana, wowe utarabatizwa, muri rya zina, niba utayandi mazina yose. Nyaruka mwirira, nyaruka mushirwane, turasengera Utaombea. abo ni Imana yashatse Wote mtapenda kuokoa siku ya leo. kandi ni benshi cyane, Yaani wengi sana. ni benshi cyane baruta amasi ibihumbi Yaani dunia elfu kumi. umwe gusa Moja tu. aruta amasi ibihumbi Anashinda thamani dunia elfu kumi. Mugihe tugiye kubasengera, Wakati tutaombea, mwebwe muhagaze hano imbere, ninyi mnasimama hapa mbele, muze kwereka Imana imitima yanyu, tuonyesha Mungu nafsi zenu, muyereke ibyaha byose mwagiye mukora, dhambi zote ambazo mlifanya, bitameze neza aho mwagiye mwihemukira, sio kwa vizuri vyote ambavyo